Da kajing so kumen bat kajing so sarong tang ya kasnong katau. Nre kajela Meghalaya hibro kawai, halor kajingla banwan ra ikan nam, da kawai kalong kumie na kalumpung ilakai National Arm Wrestling Championship Arhajar Arpuar. Haka kendai trik ujeliu Arhajar Arpuar ka dorbar snong umsning, ka senglong kumie umsning pelun, bat ka senglong kumie umsning proper B. Kila penkuk buram ya ikong Margaret Patau halor kajing la ajung iban ra ikan nam, na kani kalumpung ilakai ya kun keti kablalong ha Hyderabad. Hagani kesengi belepen kuk buram yikong Margaret Patau ledon lang uba Rocky Merwen urang ba snong ke umsning properbi uba Rocky kala ucamen ke umsning tahun dorbar uba diru kurem jeng ikong Margaret Patau ikong Bernadette Karnayot presiden kesengkentai umsning pelun uba arkala presiden ke umsning Sports Social and Cultural Club bat kiwe-kiwe. Ikong Margaret Patau wilit benishim bentah ha ka National Arm Wrestling Championship Arhajar Arpuar ke barang syukut dangshan ha Hyderabad. Hagaba ini ilong kami ilayo banra sautli kita kema. Kiba kentup ke kerdan bahan 20 kilo ke ketika diang bat ketika mon, bat ka master class jong ke ketika diang bat ketika mon. Laban kedau ikong Margaret Patau ide iweni kilong kami na ke distrik Riboy balapau bah hagarensan arm wrestling. Bat ibalayo ban kurshibun kita kema hagajinya kok beper bat ilong ru kaladu hagari India hagasnam Arhajar lai. Hagajinya kun balalong ha Asam. Bat hagasnam Arhajar san hagajinya kun kebelalong ha Darjeeling nalor kiwe ibalawan ra anam ya kajela Meghalaya. Bat kumjuru lalit banya kun Shabari ha ka Romania kebelalong hagasnam Arhajar ka Kendai. Dai hadian gini gijingla ajeng kong Margaret Patau banlong kaladu hagi babon tili gijinya kop kebelalong ha ka national level bat ke international level. Kamtam na gijing job balayo na kelumpung kebelalong ha Hyderabad. Ba ini ilong kami mentai la sa ajet pat ban mi kemat ikari India sekelumpung jong ke World Championship ke banselong ha kari Turkey ha unai lur mentagasnem. Hakani keski tandai keski ke ba disodak la jing sok kemen ke ba kraw bat kadai hiru keski ke ba ka umsning hiboro kowe ka district hiboro kowe ka jela hiboro kowe niyo ya ke buram ke ba kraw ha ke ba ikong Margaret ilami na kani ka snong banlik mi khmat na ka jela syakati ka championship tournament arm wrestling bat ha ka jingya inti ka jongi ha ka jingya khun ka jongi ni smok men sikadai bani i ha banyo iki khubor bani i iki ha ki news channel ba ka jingya khun ka jongi ilawan ra ya ka nam ka buram na ka ba job ik tamaksyar habun ki benta jong kani ka jingya khun. Di banom perslam ya kapor nga ay kublay bat na ay kajing kublay ya ikong Margaret ba ilala siya ban job ya kani ka jingakun bat hakaju kapor ba inuan ra ya kanam ka burom ya kari ka jungi bat ya kajelah hibro kowe kiji senior kawik lejong ngayo tamaksiar ka left ka ketika mon ti ngay le ru ya kan ka master weight category ka mani ngayo goal hi hadian pat ngay le ya ka right na ka senior weight hi category kata te ka right te ka badai ba tolong gumnu ru de ben job ben naman mentau usnem kadang mi ka left te ka ngay le na ka master category ru ka right hi te ngayo goal hi te ngaya khun ru ya ka champion of champion jeki women's ngayo banya khun shipun ki state si ki bade ki gold medalist na ki weight category ba pair kani kadai kanam jeng ka jingla do jeng ki kenthai ba strongest woman ndrai ngawan ba ara kani longa remno Kerala state Kerala te khamyo ya le kashu. Tinamar banga yang dia ngalading sport person nanti mencoba dang samla haduk kat bagalong bak mentah di namar dalong amju penduk jekermen kamtam ni ba habami ni nayin na ai men sembe yaki menakani ba iwan ceremony aru menakani ba isajit bende international ceremony aru ngatrisitom yalade na ka bangali wa donation keleng banyo ba indio bende simenta sisin ha ketika international namar ba mangi mentah mangi lakit ikam mangilam ngisi ang ba kikun samla jongi gide ban le kai ba ha state level na ka state level ni ong le ka pinsa jit ka national
naka national level pinsa sajid dele bah hak international teka international kala delpa ka lifetime jong uno participant tenga dapat disokmen bai long jonga apa ya international level haka first man mental second ila banle biang lada ka state government ka full sponsor i banle i khun ya ka world championship ka banong pa Turki bat nya airu ka ai men sibro ya ki para long bi khamtam le ki kenthai ba kimdei bantu jikerman ha de kimdei bantu kanono jikerman ha ba kidan kasap ka phong ka talen nama tek teng gilong kmi ha ka por ba kidang samla kidan la ka chok kasap jang ki te teng teng ka chok kasap ba kidan pat tang shul ayo bre pat kidu jikerman no na ka bradan khonati ndai na ka leng jang ku pa ka ying ba pen slori lok na jang tenga pen slori ya ki gilong kmi ru ba haba pidan kasap ka talen mi shabar te kamu haba pi mi shabar kamu mi I ka talen jampi ma pin len am ta ka state ba ka jala jong ni ru bar khoi